Abarim KPLT asongjapo Chesong Rongpi pen Punjab an amena amotor pen kahum ridam. Song si dipurong sopialong kedo tara langso nokbea chipong arong asar Chesong Rongpi dipurong sopi pen Punjab an amena amotor pen damsi chainong aan koson pen si kaselama puaputhat kilang charidam padopon mate kacharidam ta padopon. Alang litum kahumridam adim lake slide po dimalong si humridam. Bangso dimalong kahumridam atum lake Chesong Rongpi Sarlongki Rongpi Emmanuel Sangma alang litum pinang an charli tekasi pini an karbianglong cebang thuno posibilita napale. Isi alambang ke karbianglong pen amena motor pen kedam ha Punjab an ke alang lisi keceng silo mapusi pinang an araratu ning Jepon. News Desk Report News 24 Karbianglong. ग्रीन से कैसा ग्रीन से कैसा साइलेंस बनाता है? ग्रीन से साइलेंस बनता है, जैसे साइलेंस आ जाता है पाउडर आता है हमारे पास, तो उसमें एक्लेन डालते हैं। एक्लेन डालते हैं उसमें, तो कम से कम 35 से 45 डिग्री 45 डेज के अंदर तो वो तैयार हो जाता है। फॉर्मेशन करके हम तैयार करते हैं, उससे फिर हम पैक कर देते हैं।